kao što nas, evo i po školama danas, siluju, posebno ovu našu namučenu djecu, na silu im daju da jedu i piju, kao onomad ono idolima prineseno, znate, pa na silu da se pije, lažne teorije, znate, lažna učenja, bolesne teorije. To treba roditelji da povedu računa, či nije to za igru. Ako neće tamo da ih onako u nekom, znate, normalnom okviru da ih vaspitavaju, treba tu djecu vratiti kućama pa ćemo se snalaziti. Mi smo 500 godina bili i bez države, i bez škole, i bez akademije, znate, pa smo svece rađali i junake i vitezove, duha i poklonike slobode zlatne i krsta časnoga imali. Ali o tome danas ni riječ.